Omukushaboku hatirwe fireworks kandi abatura nibagira ngu tukyaka bahoga omu district egi. Fireworks ezi baziterire aha kanisa eya Yakobo Covenant Altar Ministries omuri Rushere kandi abatura bashabirwe kuba berinzi. Beno mwakogu mwana kutandika hono kondi weke kanisa simarhanga abo kwatira magara simarhanga kaba kwata basise taratisheze kutandika mubati taratisheze kutandikira mu baho. Bamwe mbetabire omukushaboku batebize okwa mwaka gw'2024 gubagendire kandi abishemwe bijire okukira abera izoba barahanga bakorera bikuru n'abatakashonwe bajunwe rero izina rye rebeke ahagati yakashozaka kangendera ko buta ngakwasaye Omugandi abikiriza omuri Kamwenge bahigwa kwerabya kurungi omu byanga ebi barikuturamu. Ebi byagambirwa mu kushaba okwo kwakira omwaka musya aha kereziya eya Kamwenge Catholic Parish omu district eya Kamwenge. Omukyala kali kubashomire nayemereza hama abakyala dikwe omukyala kali kubashomire namuntu okukuziriziramu nagulira omushaija kasuuti akuhereza nangwa narukumiza kuza kunywa akabugana kumbuca ngai omukasenta ogwo n'omukazi oshomire. Bamwe mbayetaba omukushaboku batugira ngu 2024 tebanguhire. Turuga mu mwaka gwa covid y'umwaka wa 2020 ensekatabanguka abantu bingi bafa abenji barwara bamwe ntati abacharwi beno wale watandika omwaka musyako cyino mwisyo n'ekintu kikumunonga nyongera kubakurisa omwaka omukade nyongera kubakurisa omwaka omusyaka gw'2025 bantu mwe tusimira mukama kubanga n'abantu bingi n'abanywani bitu bingi n'abafamily zitu bingi abaturugero mu mwaka gw'2024 banywani byaro mu nabo Gashakwa turyamureba Paul hamwe na Anthony.